Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, Dardi ya sambal jengkol, goreng tempe, labana ya terong bulat, ayam bonteng, asin trong, lauk asin peda letik guys, kejo juga kerupuk guys. Oke guys, sebelum kita makan, sebelum kita santap, marilah kita baca doa dulu guys. Baca doa dimulai. Amin amin amin. Sambal jengkol. Cobaan lah sambal jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Biang. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal jengkol. Goreng tempe ya guys. Mantap ya guys, sambal jengkol. Mantap nih guys. Mantap ya guys. Sambal jengkol guys. Mantap. Biang ini mah. Guys, udah hujan yuk separuh lagi yuk. Segera ambil lah. Mantap apa sih guys? Sambal jengkol.
Hmm. Cocok. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.